السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. All my dear brothers, all friends, inshallah we are going to learn something in which we have to use for make difference of color. I mean we are going to learn about color, that is called rang. Color in Malagasy matlab loko, 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 loko matlab rang, loko, loko. First of all, we are going to learn like futi, 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 futi matlab safed, safed, futi matlab safed, futi, futi. Let us see example of futi matlab safed. Like मेरे पास सफ़ेद घर है, मेरे पास सफ़ेद घर है, za dia manana trano fotsy, za dia manana trano fotsy. मेरे पास सफ़ेद घर है, za dia manana trano fotsy. मेरे पास मतलब za dia manana, मेरे पास za dia manana सफ़ेद घर, सफ़ेद घर मतलब trano fotsy, trano मतलब घर, सफ़ेद मतलब fotsy, trano मतलब घर, सफ़ेद मतलब fotsy. So therefore मेरे पास सफ़ेद घर है, za dia manana trano fotsy. And another example also, like when you command your friend to go and buy something in the market, like जाओ बाजार में सफ़ेद जूते खरीदो, mandiana mandea bazari mividi kiraru futi. Mandihana, you have to command. Mandihana bazari mividi kiraru futi. Mandea matlab jana, bazaris bazar, safed matlab futi, futi, safed, futi, juta kiraru, kiraru. So therefore safed juta kiraru futi. Mividi, mivid matlab kharidna, mividi matlab kharidna. So therefore जाओ बाजार में सफ़ेद जूता खरीदो, mandihana bazari mividi kiraru. And another example also, when you see someone like you know his color, like tena futi iti akizila iti, tena futi iti lehilai iti. मतलब ये लड़का बहुत सफ़ेद है, ये लड़का बहुत सफ़ेद है, tena futi iti lehilai iti. ये we learned it yesterday. ये मतलब iti, लड़का मतलब साजलाही, लड़का मतलब साजलाही, लड़की मतलब साजवावी. इसी लड़का लड़की, साजलाही साजवावी, सफ़ेद मतलब फूची. So therefore ये लड़का बहुत सफ़ेद है, इति akizila iti dia tena futi, और tena futi iti akizila iti, ये लड़का बहुत सफ़ेद है. And another color also, like siyah, siyah matlab mainti, 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 mainti matlab siyah, mainti, mainti, mainti matlab siyah. Let us see example of siyah, mainti. za dia mitadi lamba mainti, za dia mitadi lamba mainti. मुझे सियाह कपड़ा ज़रूरत है, मुझे सियाह कपड़ा ज़रूरत है. मतलब za dia mitadi lamba mainti, za dia mitadi
lamba mainti. Za mujhe मैं. सियाह मतलब mainti. मितादी मतलब ज़रूरत. कपड़ा मतलब लांबा मतलब कपड़ा. सियाह मतलब mainti ज़रूरत, मितादी और मिला. So therefore मुझे सियाह कपड़ा ज़रूरत है. सा दिया मितादी लांबा mainti. Let us see another example also. Like when you see, Bilal is our Jarden in the Masjid Noor. Bilal dia lehilai mainti matanjaka. Bilal dia lehilai mainti matanjaka. Bilal dia lehilai mainti matanjaka. मतलब बिलाल एक मजबूत सियाह आदमी है. बिलाल एक मजबूत सियाह आदमी है. बिलाली दिया लहिलाई मातांजका. मजबूत मतलब मातांजका मतलब मजबूत. मालेमी कमजोर, very lazy, the weak man. मालेम मतलब कमजोर. मजबूत मतलब मातांजका, strong, बहुत मजबूत. तेना मातांजका. सियाह मतलब mainti. आदमी मतलब लहिलाही. So therefore बिलाली दिया लहिलाही mainti matanjaka. बिलाल दिया लहिलाही matanjaka मतलब बिलाल एक मजबूत सियाह आदमी है. बिलाल एक मजबूत सियाह आदमी है. बिलाली दिया लहिलाही mainti matanjaka. Let us see another example also. Like when you go to the shop, you wanted to buy something like a pen. Let us see example for it. Like मैं सियाह कलाम खरीद रहा हूँ. मैं सियाह कलाम खरीद रहा हूँ. Za dia mividi stilo mainti. Za dia mividi stilo mainti मतलब मैं सियाह कलाम खरीद रहा हूँ. ज़ा दिया मिविदी स्टिलो mainti. मैं मतलब ज़ा. सियाह मतलब mainti. कलाम मतलब स्टिलो. खरीदना मिविदी. So therefore ज़ा दिया मिविदी स्टिलो mainti. मैं सियाह कलाम खरीद रहा हूँ. ज़ा दिया मिविदी स्टिलो mainti. So therefore, wa akhira dawan alhamdulillah rabbil alamin. Inshallah we shall continue it. Wa akhira dawan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.